الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وتتنزل البركات وتنال الخيرات والعطيات من الواحد القهار سبحانه. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة. الحمد لله على نعمة النبي المهدى رحمة للعالمين، سيدنا وسيد ولد آدم، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله على نعمة الأخوة في هذا الدين، امتثالا لقوله سبحانه وتعالى في سورة الحجرات آية 10: إنما المؤمنون إخوة. وفي نفس الصفحة في آخرها يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. نسأل الله سبحانه وتعالى بهذه الآيات وهذا كلام الله العظيم وكذلك بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمعنا بإخوتنا في الدنيا على خير وفي الآخرة إخوانا على سرور متقابلين، اللهم آمين. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Yang pertama-tama marilah sama-sama kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga selawat dan salam kita hadiahkan kepada keharibaan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini Allah masih mencurahkan kepada kita semuanya berupa nikmat iman dan nikmat Islam dan juga nikmat ukhuwah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu dilahirkan ke dalam permukaan bumi ini hanyalah suri tauladan bagi umatnya, tempat kita mengambil iktibar, tempat kita bergantung, tempat kita mempelajari ilmu agama, sehingga kita dengan adanya baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita mengenal yang mana yang hak dan yang mana yang batil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu dilahirkan ke dalam dunia permukaan bumi ini berdasarkan bertalian hingga kepada Nabi Adam alaihissalam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di dalam permukaan bumi ini masih bertalian dengan baginda Nabi Adam alaihissalam. Oleh karena itu kita tak bosan-bosannya mengucapkan selawat dan salam, selalu kita curahkan, selalu kita hadiahkan kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga dengan nikmat ukhuwah, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan yang bahwa kita semuanya, seluruh muslimin adalah bersaudara, dari ufuk timur hingga ke ufuk barat, semuanya kita seluruh muslimin adalah bersaudara. Di mana kita berkumpul di dalam dunia bersaudara, insya-Allah kita akan berkumpul kelak di negeri akhirat yaitu dengan bersaudara. Sama-sama kita membahu selangkah demi selangkah untuk mendapatkan kemenangan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga di dunia, begitu juga kita di saat pulang ke rahmatullah di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. بداية شكرا وسلاما لأساتذتنا ومشايخنا والعلماء في داية لواء المخلصين.
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون حقا وفعلا كاسمه لواء للمخلصين ووجهة للعلماء العارفين ومنارة للعلم في هذه البقعة المباركة. Baiklah, yang pertama terima kasih sekali kepada pimpinan Ma'had Liwaul Mukhlisin yang telah memberi kesempatan kepada kami pada malam yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambahkan rahmat dan hidayah kepada kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Juga kepada seluruh para alim ulama, para guru-guru kami yang telah hadir pada tempat yang sangat berbahagia ini, yang tidak mungkin kami sebutkan satu persatu. Hanya Allah yang tahu bagaimana keikhlasan kita pada malam yang sangat berbahagia ini. Jazakumullah khairan katsiran بإسكندر وأبائي الكرام، كذلك أخونا أستاذ محمد صديق جزاه الله خيرا، القارئ سيد زين العابدين جزاكم الله خيرا. ربنا يبارك فيكم جميعا. كما قال القارئ من سورة الحشر جزاه الله خيرا سيد زين العابدين جزاكم الله خيرا: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أبدا، لا يوجد مساواة، لا يوجد معادلة، لا يتفقان في الدرجة. أصحاب النار وأصحاب الجنة. ويعقب سبحانه وتعالى أن الفائز فيهم أصحاب الجنة. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. الفائز في الدنيا والآخرة هم أصحاب الجنة. لعملهم ولجهدهم ولإخلاصهم في هذه الدنيا استحقوا الفوز والنجاة والعلو في جنات النعيم، والله يجعلنا منهم اللهم آمين. Baiklah, sebagaimana ayat yang telah dibaca oleh qari tadi, yang bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan yang bahwa surga dan neraka ini tidak akan sama. Sekalipun bagaimanapun derajatnya tidak akan sama bagaimana surga dan bagaimana di neraka. Maka orang-orang yang mendapat kemenangan itulah orang-orang yang masuk ke dalam surga. Di mana hamba-hamba Allah yang mendapat, yang Allah beri kemenangan, yaitu hamba-hambanya yang masuk ke dalam surga. Oleh karena itu Allah akan memilah, Allah akan memisahkan di mana hamba-hambanya yang masuk ke dalam neraka dan yang masuk ke dalam surga. Karena sama sekali dia tidak akan sama di antara surga dan neraka. نتحدث في هذه الليلة المباركة بإذن الله سبحانه وتعالى بحضور هذا المجلس الكريم، مجلس العلم في لواء المخلصين. نتحدث عن 3 معاني: العلم، الدين، والأخلاق. Baiklah, pada kesempatan yang sangat berbahagia ini di Dayah Liwaul Mukhlisin kami akan membahas 3 permasalahan saja. Yang pertama ad-din, yang pertama agama, yang kedua al-ilmu, yaitu tentang masalah ilmu, dan yang ketiga yaitu tentang masalah akhlak. Al-ilmu, ad-din, al-akhlaq. لو سألنا سؤالا: كثير من الناس في هذا الزمان يرى أن سبب التقدم العلمي هو البعد عن الدين والأخلاق. هل هذا صحيح؟ Karena kebanyakan pada zaman sekarang ini siapa saja yang selalu memperhatikan ilmu ataupun lebih mendalamkan ilmu, dia akan kurang dari segi dunianya. Apakah itu benar? السؤال بطريقة أخرى وترجمة دقيقة: هل نرى أن سبب التقدم والتطور في العلم سببه هو البعد عن الدين؟ يعني الدين هو سبب عدم التقدم في العلم في هذا الزمان؟ يعني كلما تطورت البشرية علميا كلما فسد دينها. Maka sesiapa saja yang dia terdahulu ataupun muncul dari segi ilmunya,
apakah dia tertinggal dari segi agamanya ataupun fasid agamanya? ذلك ربما هذا السؤال لا يتورد على ذهن الكثيرون، لكن كثير من أصحاب نظرية العلم وتفوق العلم يرون أن هذا العلم يأتي لوحده منفصلا عن الدين والأخلاق. Karena kebanyakan yang melihat yang bahwa di saat ilmu ini sudah muncul, dia akan seolah-olah akan terpisah daripada agama dan akhlak. Padahal itu tidak yang sebenarnya. طيب إذا بحثنا في مفهوم العلم، ما هو العلم؟ العلم هو الإدراك، علم، علم، عالم، هو أدرك يقينا بناء على النظرية والحقائق، أدرك مفهوما معينا نسميه العلم. Karena kalau kita melihat daripada definisi daripada ilmu, yaitu idrak, yaitu kita memperdapatkannya ilmu dengan berusaha dengan usaha diri kita sendiri, itu kemudian baru kita mendapatkan ilmu. Itu daripada definisi ilmu itu sendiri. إذا قلنا هذا عالم، إذن هو عنده من المفاهيم والحقائق النظرية وكذلك من الإدراك ما هو جعله أعلى درجة من العامة أو من الناس العاديين. Maka kalau kita katakan alim, dia pasti sudah tahu di mana dari segi disiplin ilmu semuanya dia sudah tahu, dan dari segi derajatnya juga sudah tinggi. Di saat kita mengatakan itu seorang alim, maka seorang alim ini seorang ulama, seorang pengetahuan, seorang cendekiawan, di mana dia sudah mengetahui beberapa disiplin ilmu. لذلك أن